Ka United States ha kasngi balang kalayok mat ya ujumai ubala kamjur haduk kumba Henry poinot magnitude syaki benta jong ka West Coast. Henry laong ba ka US kam syamlay ilepa ya kino kidak maham jong kibor kamariang kum ka eryong ne ka elang thari bat ute ujumai ula syukin yuk kansan ha kate kasngi klempen I kidak kishin. Ka US Geological Survey kaletu ba ute ujumai uba Henry poinot magnitude ulas dang na kibenta jong ka Pacific Ocean kumba shispa nyo paulai mile lane kumba aspa nyo pukandai kilometer na ka nongba abandon jong ka Oregon.